Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ba'du. 1 saat 9 minut vaktimiz var eken. Allah Teala'ga çeksiz maqtalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar olsun. Bugün inşallah sizler menen da bir meseleni jana aytkanbız. Peygamberimizin sahabalarının Kufaga gelgen Peygamberin sahabalarının ömrü bayanını okup atkanbız. Anan gede arasına kişine kızık durak boluşun sabakları koşup turabız degan. Bugün inşallah hukmus salati esnal hutba. İmam Cuma günü hutbaga çıkkanda namaz okuunun hükümü. Hanafi mazhabda. Gede görüp kalasızlar namaz okup atkanımızda imam hutbaga çıkkandan keyin adamların turup alıp namaz okup atkanlar bolat da. Je olbasa bir şaşılıp gelip kalsa imam hutba kılıp atsa kadimkide namaz okuy beret. Emi al taksirlar şol bir cemaatga taandık ballar köpünçөsü. Keyinkiler mümkün bilbey kalgan bolsa da mümkün. Hanafi mazhabda hutba bolup atkanda imam hutbaga çıkkandan keyin namaz oku makruh tahrimi. Başkaça aytkanda aramga jakыныраак bolot. Сооп алмактыгыр кайра күнөөкөр болосуң. Emnege anday hüküm berilip kaldı dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbada ellerge kayrılı kılıp atkanda kerbenlerge gelgende adamlar kerbenlere getip kalgan. Andan keyin anan oşogo katurak hüküm berilgen. Hutba bolgon mezgilde süйлө jana namaz oku jana kandayla başka nerse menен alek bolup şeriatыбызda durus emes. Oşogo kede ugup kalıp atabыз. Men Cuma günü bir yerde muftiyatta olup kalam. Adamlar biraz geçtir çıkıp kalaz adamlar kabul alıp çıkkanda mesle jok bolup podvalga girem je munu narkı açık asmanга girip namaz okuyup ошол жерге отурсак имам хутба кылып атат. Кадимкидей эле адамдар бири-бири менен сүйлөшө беришет да кадимкидей эле. Аны айтып бул телефон чыгып отурган. Бул арам болот. Башкача айтканда арамга жакыныраак макрух тахрими. Шонун өкүмү жана ал мүмкүн билбей кылып аткандар. Кээкеле билип атай ушул имам хутба кылып атканда намаз окуйт. Анын дагы далилдерин азыр бул жерде баяндайбыз, бирок учкай айтып койсок, ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Силердин бирөөңөр мечитке кирген болсо 2 рекет намаз окумайынча отурбагыла деген хадис бар. Ошол хадисти алат дагы болду. Киргенден кийин имам хутба кылып атабы, башка кылып атабы, ошол 2 рекет намаз окуйт. 2 рекет намаз ошол тахиятул масжид, мечит менен саламдашуу намазы биздин Ханафи мазхабта мустахаб. Жакшы көрүлгөн амалдардан. Бирок башка намаздарга кирип кетет. Кандай кирип кетет? Мисалы үчүн келип калдыңыз, пешин намазы болуп аткан болсо, пешин намазды окуп аткан болсо, имамчы келип бисмилла деп имамга кошулуп кете бересиң, тахиятул масжид ошо менен сенин мойнуңан түшөт. Je olsa gelip turup эле пешинин алдында 4 рекат сүннөттү окуп кеттиң, тахиятул масжид окубасың эле. Болду, ошо менен кутулдуң. Башкача айтканда тахиятул масжид башка намаздарга киришип кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эгерде мешитке кирсеңер 2 рекат намаз окумайынча отурбагыла деген сөзү мешитке кирсеңер намаз окугула деген сөз да. Ал намаз парыз окуйсуңбу? Ал сен каза окуйсуңбу, же болбосо сүннөт окуйсуңбу? Ал сүннөт муаккада болсун, сүннөт жанагы мустахаб сүннөт болсун, кайсы сүннөт болсо деле ошо менен пайгамбарыбыздын айткан хадисине амал кылган болосуз. Ханафи мазхабта ушундай өкүм берилет. Ал эми 2 рекат тахиятул масжид окуп койсо болду, соуна жетти пайгамбарыбыз. Анан тахиятул масжид оку Ханафи мазхабта бул мечитке күнүгө 4 маал же 5 маал намазга келген адамга бир жолу окуса жетиштүү болот. Эми ошону кээ бир адамдар атайлап имам хутба кылып аткан мезгилде намаз окуп калышат. Булар ошол этикадан ошол ушинтип окуш керек депчи. Кээде атайын жылаңбаш намаз окушат. Атайын ошол жылаңбаш окуш керек. Далил жок, баш кийимен окуганга дегендей кылыпчы. Ошого дагы бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хутба кылып аткан мезгилде азыр келет бул жактачы. Бир адам келип отуруп калат. Отуруп калганда Пайгамбар сурайт, сен 2 рекет намаз окудуңбу дейт. Жок десе, тур 2 рекет намаз оку дейт. Мына ошол хадисти түздөн түз алат дагы. Демек имам хутба кылып аткан болсо дагы
намаз окуш керек. Себеби пайгамбарыбыз жанагы сахабаны тур намаз оку деп айтты дейт. Бирок андан башка жакта дагы бир далилдер бар, ушул далилдерге каршы келген. Аны албайт. Демек биздин Ханафи мазхабтын башка жамааттардан же башка мазхабтардан айырмачылыгы, биз ушул темадагы бардык хадистерди чогултуп туруп акырында бир жыйынтык менен окулат. Дагы башка хадистер бар. Алымдардын сөздөрү бар, сахабалардын сөздөрү бар, сахабалардын амалы бар. Ошонун бардыгы чогултуруп амал кылынат. Ошого имам Малик рахматуллахи алейхи өзүнүн Муатта китебин, эми Муатта эң оболку жазылган китептерден жазып атканда ушул Муаттага ушундай деп бап койгон. Бабу ма жаа фил инсати яумул жумати вал имам яхтуб. Бап ачып ошол жерде хадистер деп келген. Фил инсат, сүйлөбөстөн туруу жума күнү имам хутба кылып атканда. Сүйлөбөш, намаз окуш бардыгы бир амалдардан. Ошого атайын бап ачып, имам хутба кылып аткан мезгилде сүйлөбөш керек деген бап коюп, түгүнө хадис алып келген. Не дейт? Маликун ан Аби Зинад ан ал-А'радж ан Аби Хурайра радиаллаху анху, Абу Хурайрадан риваят кылып, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай деп айтты: "Иза култа ли сахибика إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت." Peygamber aytты: "Эгерде сен сахибик, жаныңда окутурган бир намаз окуп аткан бир тууганың сүйлөп атса же бир амал кылып атса, жөн отур" деп айтсаң, имам минбарга чыгып хутба кылып аткан болсо, жума күнү болду, лагу кылдың дейт, бүгүнкү сенин жумаңдын соогу кетти дейт. Пайгамбардын хадиси. Алымдар айтат: "Амру бил ма'руф ва нахи анил мункар." Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу парз амалдар. Бир адам мункар иш кылып, хутбаны укпай атып, сен сүйлөп, бир нерсе менен алек болуп атса, жөн отуруп хутбаны ук деп айтып койгондугу үчүн бүгүнкү жумаңдын соогу кетип атат. Аныкы кетти дауна, жана сүйлөп аткандыгы. Сеники кошо кетип атат. Эмнеге десе, себеби сен туура эмес жерде адамдарга амру маруф, жакшылыкка чакырып атасың. Сен хутбаны угушуң керек дейт. Жана сүйлөп аткан, башка нерсе менен алек болуп аткандын намазын кой аныкын. Сенин намазың, сен билесиң ушун жума күнү сүйлөбөш керек, жума күнү хутбаны угуш керек, намаз окубаш керек. Ошону билип туруп, сен жөн отур, сүйлөп отур, хутбаны ук деп айтканың, болду, бүгүнкү жумаңдын соогу жөн эле парыздан кутулдуң, эч кандай соогуңан куру калдың деп. Канчалык даражада оор маселе намазда хутба мезгилинде сүйлөө. Бул жерде ансыт деп сүйлөбөй отур, хутбаны ук деп атканы бул буйрук кылып аткан дейт, жакшылыкка чакырып атат дейт. Жакшылыкка чакырып, эмесе пайгамбарыбыздын жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтарга деген буйруктарын аткарып атсаң дагы сенин жумаң соогу кетти деп атат. Эмнеге? Сен өзүң баш болуп жуманы угуу буйругуна каршы чыгып атасың. Маликун ан ибн Шихабин ан Са'лабат ибн Аби Маликин al-Quradhi annahu akhbarahu annahum kanu fi zaman Umar ibn al-Khattab. Эми Малик ибн Шихабтан риваяты, ибн Шихаб Зухри ан Са'лаба деген табиинден риваят кылып атат. Al-Quradhi annahu akhbarahu. Са'лаба ибн Шихаб кайтыр. Ибн Шихаб бу имам Az-Zuhri, ибн Шихаб Az-Zuhri, чоң табииндерден, алым. Ага Са'лаба айтты. Са'лаба чоң табииндерден, сахабаларды көргөн. Кээ адамдар Са'лаба сахабаларды көрбөгөн дейт, бирок сахаба, табиин, сахабаларды көргөн. Пайгамбарыбызды көрбөгөн деген сөздөр бар, бирок табииндерди көргөн. Аннаху ахбараху. Ал не Ибн Шихабка кабар бериптир. Аннахум кану фи заман Умар ибн al-Khattab. Умар ибн al-Khattab радиаллаху анху халифалык мезгилинде юсаллуна яумал жумати. Жума күнү намаз окуп атышканда хатта яхруджа Умар минбарга чыкканга чейин фа иза хаража Умар аннахум кана заман Умар юсаллуна. Намаз окушат эле, Умар
hutbaga çıqqanga çeyin. Hatta yakhruja. Fa iza kharaja Umar ibn Hattab radıyallahu anhu minbarga çıqqanda ve jalasa alal minbar, minbarga birinci oturat da andan keyin imam azan aytadi. Ve azzanal muazzinu, muazzin azan aytgandan keyin qala Sa'labatu, jana Sa'laba radıyallahu anhu aytadi, jalasna natahaddathu fa iza sakatal muazzinuna ve qama Umar yakhutubu ansatna. Yani azan aytayotganda bol mitip atkanbız, imam azandı bütüp hutba baştalganda ansatna. Hiç kimi söyleye qaratıraq falam yetekellem minna ahadun. Tabi'inlerden biri söyleye ötüredi imam hutbaga çıqqanda. Qala İbn Şihab, jana imam Zuhri aytat, fa khurujul imam, imamdın hutbaga çıqqandığı yaqta'u salata, namaz okunu toxtatadi. Bol, çıkpaysın. İmam hutbaga çıktı, namaz okulunmaydı. Ve kalamuhu yaqta'ul kalam. İmam hutbaga başladı, boldu. Sözü toxtatadi. Bol, söylөгөнгө de olmaydı. Biz salaf tercihiyiz mi? İbn Şihab, Zuhri, Sa'labalar imam hutbaga çıqqanda söylеп öйтеле, namazda okuydilar. Em bir adam aytışı mümkün de ova söylegen bolbaydı, namaz okusa bola öğret dese İbn Şihab ayttat. Qala İbn Şihab fa khurucul imam, imamdın minbarga çıgıusu yaqta'u salata, namazdı qırqat, bol namaz okulunmaydı. İmam hutbaga çıqqandan keyin. Ve kalamuhu ay kalamul hatib, başkaça aytganda imamdın sözü yaqta'ul kalam, sözü da toxtatadi deydi. Bunu kim ayttat? İmam Malik Muatta'da ayttat. Bir ikinci mazhabın başçısı. Abu Hanifa'nın ahırına geliyoruz. Qala İmam İbn Qudame Hanbali. İmam İbn Qudame Hanbali'den Hanbali mazhabdağı en çoğun alim. Mekke'de okuganlar iki mazhabın hadisi. Okugansınlar çoğu ağacıdan da. Yani iki mazhabdı. Biz ayırda qancha yıl okusak Hanbali mazhabda oşoncha okuduk. Hanafi mazhabda okuduk. Bolonu Kırgızstan'a gelgende Hanafi mazhabdan gana sabak berебиз. Hanbali'den bol bolsa Hanafi mazhabda, Hanbali mazhabdan hadis biz. Diplomumuz var. Hanbali mazhabda okudu degen şeriatta. Oşogo Hanbali mazhabda qaysi nerseler mu'tamad, qaysi nerseler mu'tamad emas. Hanbali mazhabdağı çoğun alimlerdi bilbesek dağı söyleşe alabız. Sebebi oşol jerde Hanbali mazhabdı biz tıkır okuganбыз. Oşo Hanbali mazhabda İbn Qudama degen çoğun alim var. Bul Hanbali mazhabdağı muhakkik dep aytıladi. Anın Mughni degen kitabı var. Hanbali mazhabda en jogorku kitap. Hanbali mazhablarda qaysi fatvani alamsak Mughniga qaytadi. Ellerden bardı. Mughni Hanbali mazhabda mu'tamad. İbn Qudama muhakkik. Başkaça aytkanda akırkı toçkanı koya turan insan İbn Qudama. Oşoga bir kitap var mende. Azırkı Salafiler menen Ahmed Hanbalilerden ortasındaki ayırma degenç. Oşonun muallif aytat İbn Qudama bardığından jogortadi Hanbali mazhabda. Jada kalsa eğer İbn Teymiye ve İbn Qudama'nın sözü gelip kalsa İbn Teymiye'nin sözü kabul alınmaydı dedi. İbn Qudama'nın sözü kabul alınmaydı dedi. Seval mazhab çıkarmaydı. İbn Teymiye de mazhab çıkarmagan. Biroq köp çıqqan mazhabdan, fikirlerini karşı aytkan. Ama İbn Qudama Hanbali mazhab tereң bilgen kişi. Oşol kişinin Mughni degen kitabı var. Mughni degen nese başka nerseden boldu sen. O Mughni'de okugandan keyin alimsin boldu Hanbali mazhabda. Oşol kitabında ne deydi? Qala İmam İbn Qudama el-Hanbali la yukrahul kalamu qabla şuru'ihi fil hutba. Hanbali mazhabda özü bizim menen kişine karşılığı var. Biroq aytат hutbaga çıqqanga çeyin söylesek bolat deydi. İmam hutbaga çıqqanga çeyin makruh emas. La yukrahul kalamu qabla şuru'ihi fil hutba. İmam hutbaga girişkenge çeyin söylesek bolat deydi. Ve ba'da faraghihi. İmam hutbadan bütkönden keyin andan da söylese bolat deydi. Ve bihada qala Ata ibn Abi Rabah ve Tawus tabi'inlerden ve Zuhri ibn Şihab Bakrul Muzani ve Nakha'i İbrahim
Malik bin Anas ve Şafii ve İshaq ibn Rahuya ve Yaqub ve Muhammed. Şu alimlerin sözlerini alып keldi İbn Kudama. Şular dagı ne? Hutbaga çeyin makruh emes dedi. Ruya zalika li İbn Umar radıyallahu anhudan rivayet kılgan karihahul hakam. Hakam degan çoğun alimdagı hutbaga çıkkan mezgilde imamdın süylösü, adamların süylösü cevlosa namaz okusu makruh dedi. Kala Abu Hanife İbn Kudama Hanbali aytdı. Abu Hanife'nin sözünü alып keldi. İza haraca'l imamu harumal kelam. Hanefi mazhabının özünden aytayotganımız İbn Kudama Hanbali aytdı. Abu Hanife ne dedi? Eğer de imam minberga çıkkandan keyin söz aram dedi. Mesela makruh tahrimi ya. Kale İbn Abdülbar, bu Maliki mazhabda çoğun alim. İmam İbn Abdülbar'ın iki çoğun kitabı var. Dünyada bardık mazhab koldangan kitap. İstizkar, anan temhid degen. Özü Maliki mazhabda. Biro bütün de alam ondan faydalanadi. Şunçalık ilimdi gengir aytgan. İki kitaptan mende de var elhamdülillah. Bashar Awad degen çoğun alimdin tahqiqi menen öte sonun kitap. Oşoy وروي ذلك عن ابن عمر وكره حكم قال أبو حنيفة كتب قال ابن عبد البر مالكي نديت إن عمر وابن عباس كان يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام كما يتت bunu Hanbali mazhabda İmam İbn Kudama aytdı. Umar ibn Hattab, İbn Abbas ökü iki sahaba. İmam minberga çıkkandan keyin süylö jana namaz okuru makruh ekendigin bayandandı. Demek bu sahabaların mazhabı eken Abu Hanife'nin fikri emes. Andan burada paygambarımızdaki. Demek Allah paygambarımızdan bir söz ukpagan bolsa özleri bilip şeriat aytpaydı. Ve la muhalife lehuma fi sahaba. Sahabalardan hiç kim Umar sen torames kıldarsın, İbn Abbas sen torames kıldarsın. Söyleyiversek bolat. Peygamberimiz bezinde biröö gelip sen tur namaz oku degen yok. Demek janagı hutba kılıp atkanda biröö gelip sen tur namaz oku degen özünçö bir meselesi var eken. Bir Allah adamga has eken az gelebiz az. Demek sahabalardın mezgilinde, tabiinlerin mezgilinde süylö, hutbaga çıkanda imam hutbaga çıkanda süylö namaz oku makruh ekenler. Emi İmam İbn Kudama delil getirdi. Wala ne deydi? Hanbali mazhabda. Anna Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İza kulta li sahibika vel imam yakhutubu ansit faqad lagawt. Fakhassahu bi vaqtil hutba. Ne? Peygamberimizin sözünü alып keldi. Eğer de imam hutba kılıp atkanda janındagi adamga süylöböde otursan sen cumaң soğu ketdi dep ne kıltat? Misal keltirdi. Bolgonu fakhassahu bi vaqtil hutbada gana dedi. Bizim Hanafi menen alardın kişine talaşı var. Bizde misal üçün hutbada dagı hutbadan ortasında oturup kalganda dagı süylөгөнгө bolбойт, namaz okuганга bolбойт. Kaçan imam gelip imamçılıkka uygu açanга çeyin namaz dagı süylөгөн dagı bolбойт. Bирок Hanbali mazhabda hutba bitkenden süylese bolat eken. Bирок negizgi pikirimiz bir boltat. Demek hutbaga çıkkanda namaz okulunbaş gerek degen ha. Emi üstü jaktagı nemeni dagı men atayın neme koydum? Sa'labat ibn Abi Malik degenin sözünde alып kep koydum. Bunu Sa'labat ibn Abi Malik al-Qurazi haliful ansar. Ansarilerin Abu Malik yuqalu Abu Yahya al-Madani imamu mescidu Bani Qurayza. Bani Qurayza'dagı meşidin imamı olan iken lehu ru'yatun minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizi görgön deydi ha. İmam Mizzi özün Tehzibül Kemal fi Esma'ir Rical deyen kitabının 4. tom 397. betinde aytdı. Demek Cana Sa'laba degen bu sahabaga da ileşip kaltırır. Sahabаны görgön dep İmam Mizzi'nin pikiri menen. Bирок köpçülük adamlar bu tabi'in deydi. Tabi'in dese de en çok tabi'indir. Oşam ne deyat? İnnahum kanu fi zamani Umar ibn Hattab'ın mezgilinde iza kharaca Umar minberga çıksa ve jalasa alal minber oturganda ve azzanan muazzinuna jalasu yetahaddathuna. Söyleşip duratlar hatta iza sakatal muazzin azanın bütkönden keyin ve qama Umar sakatu Umar hutba çıkanda elin bar toktaydılar. Felem yetekellem ahadun. Hiç kim söyleyip aytıldı dedi.
Ve hâzâ yedullu alâ şuhuratul amru beynehum. Uşul ne sebepten hiç kim minde etire demek uşul mesele sahabalardan ilim algan tabiinlerin zamanında jana sahabalardan mezgilinde bu maşhur belgili ekenler. İmam hutba çıkanda hiç namaz okuşmaz eken. Ana bizden kayaktan çıkıp başlayırlar. Jeke hadisler özü bilip okuğanda üçün. Salaflardan amalın, alımlardan amalın, murdağılardan, sahabalardan, tabiinlerin avalı qanday bolğan. Bu hadiste okul amal kılıyoruz. Bu birinci senin belayı başında. Bir hadiste görüp darı amal kılgan. Emi Hanafilerden kavluna geldi. Kale İmam Bedruddin Ayni el-Hanafi. İmam Bedruddin Ayni el-Hanafi Hidayanı şarh bergen. Oşol kişi Hidayadağı İmam Marginanın sözünü ap gelip ne dedi? Ve izâ kharaca'l imamu yevmel cum'ati tarakan nasu salate vel kelama hatta yafruga min hutbetihi. İmam Marginani Hidayada aytadi. İzâ kharaca'l imam. İmam hutbaga çıkıp kalsa minbarga sözümde neme aytıp koyunca janagı Cuma'nın astındağı namaz aytılıp atkan jok bul. İmam minbarga çıgat go nemeni götörüp tayağın götür oşol. Al emi Cuma'ga çeyinki sabak jönle sabak ders anda söylese de bolor ed, namaz okusa da bolor ed. Oşol almaştırып olbagla. Biz aytып atkan mesele imam hutbaga çıkıp kalgan mezgilde. Ve izâ haraca'l imamu yevmel cum'ati Cuma günü imam hutbaga çıksa tarakan nasu salate vel kelam. Adamlar namaz meni söz sıra toktatuş gerek. Hatta yafruga min hutbati hutbasını bütkөнгө çeyin deydi. İmam Bedruddin Ayni muna uşul sözdü çeçmelep ne deydi? Tarakan nasu salate vel kelama hatta yafruga min hutbatihi. Adamlar imam hutbadan bütkөнгө çeyin namazdağı okuyatile söylebeytile degen çeçmelep ve bihi qala Malik. İmam Malik de şu kolga fatva vergen deydi. Ve kuyyida bil kelam lianna as-salata fi hâzeyni vakteyni tukrahu bil icma'. Sebebi uşul vakitta namaz oku makruh bolup eseptelinет deydi. Bil icma'. İcma' menen deydi. Bardıq alımların pikirinde. Ay salatu tatavvu'. Kaysı namaz okuğanga bolboyt dese nafil namaz okuğanga. Jada kalsa sünnet muakkadan da. Cuma'nın aslında 4 rekat sünnet var go, sünnet muakkada bizde. Oşonu okuğanga da bolboyt. İmam hutbaga çıkıp kaldı, dara oturasın. Cuma'nı bütkönden keyin imam duasını bütkönden keyin turup alıp sünnetin 4-4'ten kılıp ökönü okuyuveresin. Demek adamlar imam hutbaga çıkkanda sözdü dağı namazda taşlar kerek. Bunu imam Bedruddin Ayni Binaya kitabının 6. tom 167. betinde şunday dedi. Kale İbn Battal. İbn Battal degen çoğun muhaddis alım. Al Sahih Bukhari'de şerh bergen. En birinci şartlardan İmam İbn Battal'ın şerhi. Jadagasa İbn Hajar al-Asqalani başka kim Sahih Bukhari'de şerh kılam dese İbn Battal'ın kitabına kayıtmayınca şerh ber albaydı. En birincilerden. İmam Karmani'den de İbn Battal bardı paydalanat. Oşol kişi ne deptir? Sahih Bukhari'de şerhte atıva wan man'u jana imam hutbaga çıkkanda namaz okuğunu jana süylöөнü tıyuu deydi. Kavlul cumhur min ehlil ilm. Köptögön cumhur alımların pikiri şu deydi. Kebir bir iki adam boluşu mümkün. Biroq cumhur alımlardan pikirinde el-men' tıyuu salınat. Süylöөнгө jana namaz okuğanga. Bunu İmam İbn Battal özünün Sahih Bukhari'ne veren şerhinde aytdı. Akhraca İbn Abi Şeybe fi musannafihi. İbn Abi Şeybe de çok muhaddis alım bolgan en birinci hadislerdi yazgan alımlardan birisi. Özünün Musannaf degen kitabı var. 28 beken 27 tom eger men adaşmasam. Basma olup çıkan bizim ustazı Şeyh Muhammed Avvama tahkik kılıp çıkargan. Oşol İmam İbn Abi Şeybe Ali radıyallahu anhu an İbn Abbas ve İbn Umar radıyallahu anhum. 3 sahabadan rivayet kıldır. Ali, İbn Abbas, İbn Umar. Ennehum kanu yekrahuna as-salata vel kelama ba'da hurucil imam. İmam minbarga çıkkandan keyin süylögöndü, namaz okugandı ne kıldı? Makruh da bilişedi. Hada makruhtuğu makruh tahrimi, arama jakınırak. Bunu İmam İbn Abi Şeybe Musannaf kitabında bayanladı. Ve akhraca an Urva. Urva İbn Zübeyir çoğun alim ne deydi? Kale, İza qa'adel imamu alel minbari
fala salata. İmam çıkıp minbarga oturgandan keyin namaz okulmaydı dedi. Urwa aytadi tabiinlerden. Ani Zuhri İbn Şihab Zuhri aytadi qala fir racul yaji'u yawmal cum'ati wal imam yahtub yeclisu ve la yusalli. İmam Zuhri qala fir racul yaji'u yawmal cum'a. Bir adam İmam Zuhri'den soraptı. Bir adam gelse meçitke cuma günü imam hutba kılıp atkan bolsa emne kılat dep sorasa İmam Zuhri'den İbn Şihab'dan ha yeclisu ve la yusalli deptir. Oturat namaz okuvat. An Abu Darda sahabi celil ansari annahu qala جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة على المنبر يخطب الناس فتلا آية. Cuma günü minbarga çıkıp adamlara hutma kılıyordu, bir ayet okudu. Ve ila cenbi Ubey ibn Ka'b. Bunu Abu Darda aytdı da canımda Ubey ibn Ka'b barlı. Kur'an'da en yaxşı okuyan adam. Fakultu lahu. Abu Darda aytdı ben Ubey ibn Ka'b'a aytdım dedi. Ya Ubey, Ubey, mata nazalat hadhihi al-aya? Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyan ayet kaçan düştü le dep soray kaldı. Hutbada imam ne kıldı? Hutba kıldı. Fa aba an yukallimani. Cevap verip dedi. İndi koydu dedi. Hatta iza nazala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil minber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden bütko hutbanı bitip çıkından keyin qala ma laka min جمعتك إلا ما لغوت ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته فأخبرته فقلت يا رسول الله minbardan Peygamber düşkönden keyin Abu Darda ne deptir? Malaka min cumaatike. Sen cumam ne oldu dedi. Kimge ayttat? Abu Darda ayttat. Ubey ibn Ka'b. İlla ma lagavt. Boldu sen lagu kıldın bugünkü cumanın soğuk algan yok dedi. Daha ketip kaldı. Thumma sarafa. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ji'tuhu fa akhbartu. Ondan keyin arkasından Peygamberimize erişip bardım da Peygamberimize ayttım dedi. Ya Resulallah. Sen hutba kılıp atkan mezgilinde menin Ubey ibn Ka'b'dan şundip sorasam şunday dedi. Fakultu ya Resulallah inneke televte ayeten. Ya Resulallah sen bir ayette okudun dedi. Benim canımda Ubey ibn Ka'b var boçu dedi. Feseeltuhu ondan soradım dedi. Bu ayet kaçan düşkön ele dep söz sahabalar ayetlerinin kaçan düşköndügün Peygamber kaysi söz kaçan aytkanlığın daim izlep turuşkan. Emnege sahabalarının zamanında belgili boçu da bir ayetten hükmü getip başka ayet gelip turgan zaman bolçu da. Oşoga zamanın bilip her bir ayetten hükmünü bilip turvasa mümkün hükmü getken ayetlerge amal kılıbı mümkün. Oşon üçün Abu Darda radıyallahu anhu emi surab bile kalayın dedi. Sahabalarının bardığıyla alim fukaha bolğan emesde. Geyde bilbey kalgan meseleleri birbirinden suraşkan. Gelip durup ya Resulullah sen bir ayette okudun gana men Ubey ibn Ka'b'dan suradım dedi. Meta nazalat hadhihi al-aya fa aba an yukallima. Men cevap bergenden kaçtı dağı sen bütkönden keyin hutbanı bütkönden keyin Abu Darda'nın neme Ubey ibn Ka'b'dan fakih deyin karasanız Peygamberimiz hutbasını bütkönden keyin cevap berdi. Tağa çeyin cevap bersem ne oldu? Cuması ketdi. Bu Hanbali mazhabının nemesine yakınrak oldu. Hatta iza nazalat za'ama ennehu leysa li min cumuati illa ma lagat. Ma aytdı dedim sen cumam yok boldu dedi o. Qanday olup kaldı? Dese qala sadaqa. To'g'ri aytdi dedi. Bu cumanın so'ujuq dedi. İza sami'ta imamaka yetekallamu fa ansit hatta yansarif. Sen imamın çıkıp minbarga çıkıp söylep atağı, bol söylep oytur. Kaçan al hutbasını bütkөнгө çeyin dedi. Bu hadiste İmam Tahavi rahmetullahi aleyhi özünün Şerh-i Maani Athar kitabının 1. tom 367. bette aytdı. Demek sahabalardan Peygamberimizin zamanında dediler namazga söyle, jana namaz oku, durus bolğon emas. Alemi janagı hadiske gelebiz. Fa in qulta eger aytsaң maga yeşkulu ala mes'eleti salat hadisu Sulaykul Gatafani. Janagı cuma gününde Peygamberimiz hutba kılıp atkan bir kişi gelip oturup alganda tur debedi. Oşonun adı Sulayk bolot. Sulaykul Gatafani. Ahrajahul aimmetu sitte. Bunu bütünde Bukhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi bari çıkaran bu hadiste. An Umar ibn Amr ibn Dinar, an Cabir ibn Abdullah sahabadan yaqulu enne raculan ca'a yevmul cuma.
Bir kişi cuma günü geldi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahtub. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutba kılıp atkan mezgili oldu dedi. Fakale asallayte ya fulan. Ey bala sen namaz okudun mu dedi. Kale la. Çok okuyan çok mu dediler. Kale salli rakatayla. 2 rekat namaz okuyun dedi. Ve tecevvez fihima. Tezrek oku dedi. Tezrek oku bitir dedi. Buna uşul hadiste delil katarı geldirişip buna ki Peygamberimiz Cuma'da tek adamdı tur namaz oku dedi. Biz de okuşumuz gerek dedi. Canağı sahabaların sözlerin, canağı tabi'inlerin sözlerin bari şu hadismeni çok hocam. İmam Müslim şu hadis rivayet kılar. وَزَادَ ف۪يهِ مُسْلِمٍ وَقَالِ اِذَا جَاءَ اَحْدِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْاِمَامِ يَخْطُبْ فَلْيَرْكَعْ رَكَاتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ ف۪يهِمَا. Canağı hadiste cönele kutubu sitte bardığıyla canağındağıyla alıp kelgen İmam Müslim bir sözde açıkça aytkan. Başkaça aytkanda İmam Müslim tefarrada bihi. Şu sözleri rivayet kılan İmam Müslim bir gana İmam Müslim şunu açıkça aytdım deydi. Janagı aytkandan keyin Peygamberimiz ne dedi? İza jaa ahadukum sizlerden biröö cumaga gelgen bolsa vel imam yahtub imam hutba kılıp atkan bolsa 2 rekat namaz okusun, tezrek okusun degen sözü koştu. İmam Müslim'den başka hiç kimimiz rivayet kılamız bunu. Değil mi? Bu hadiste kişine işgal var. İmam Müslim'e ben bir nese deyal bayım. İmam Müslim ala ra'su vel ayn. Biroq sual, suro. Ne sebepten bir gana İmam Müslim şu açıkça aytты, başka hiç kim aytkan yok. Bu yerde bizdin Hanafi mazhabga mine karşıday oldu da. Janağı adam geldi, namaz okudu, oku dedi. Ondan keyin Peygamberimiz ne dep koydu? Sizlerden biröö cumaga gelgen bolsa, imam hutba kılıp atsa da 2 rekat namaz okuyverile dedi. Boldu, Huday berip saldı. Ha? Biroq suro, ne sebepten bir gana Müslim radıyallahu anhu şunu açıkça rivayet kıldı. Alamat-ül istifham. Biroq endi qanday bolsa da şu hadis rivayet kılındı. Aga javob beremiz. Qala İmam Ali Qari. Bizim İmam Ali Qari degan Hanafi alim aytat. Uşul hadisni şartlap atıp özünün Mirqat degan kitabında, Mishkatul Masabihga şarh berip atıp ne deydi? Janağı жерде İmam İza jaa ahadukum yawmul cum'ati. Sizlerden biröö cuma günü meşitke gelse vel imam yahtub. İmam hutba kılıp atkan bolsa dedi. 2 rekat namaz okugula dedi. Tezrek okula degen ne dep çeşmir ötür Molla Ali Qari ay yuridu ay yuqariba ay yaktuba falyarka rak'atayn ve yetecawwaz. Hadisleri tura düşünüş gerek de. İmam Müslim'den o sözün tura tüp düşünmesen İmam Molla Ali Qari qanday düşündürüp atat? Vel imam yaktub degen ay imam hutba kılayın dep atkanda derçiniz. Vel imam yaktub ay yuridu an yaktuba dedi. Arap dilinde şunday nerse var da birisini aytıp koyat, arkasında bir söz bulat. Fas'alil qariya dedi. Ayıldan suragla dedi. Biroq anın tügünde söz var ne? Fas'al ahlal qariya. O ayıldın elderinden surag dedi. Ayıldan mı soraysın? Ayıl söylüyor öyle. Şahardan surag. Ayıldın elinden suragla degen el degen nerseni aytpaydı. Fas'alil qariya dep koyun ayatda. Ayıldan suragla dep koyun. Ayıldın elinden suragla degen söz. Her bir nesenin aslında sözleri cavuşu болады. Bunda dağı ne dedi? Vel imamu yahtub degen nese ay yuridu an imaman yahtub dedi. Sebep başka hadislere karşı gelmesi için şunday mani çıkarıyoruz. Sebep Peygamberimiz aytdı o canada. İmam Zuhri aytdı, İbn Umar, İbn Abbas, Aliler namaz yok. İmam hutba kılıp atkanda dawatsa bunu kayaka aparabız? Bunu şinip düşünüyoruz. Demek hadisleri düşünüydü, alımlardan düşünülmeyen düşünüş gerek ha. Vel imam yahtub degen nese ay imam arada an yahtub. Başka çatkan imam emin hutba kılayın dep tegi kişi gelip kaldı. Hey namaz okudun mu? Yok dedi. Bol oku dedi. Ağa dalil katari imam Daraqutni degen çoğun muhaddis alim var. Anın Sunan degen kitap var. Mende var. Şeyh Şuayb Arnaut tahqiq kılgan. Çoğun muhaddis alim. Oşonda uşul hadisni rivayet kılıp Daraqutni ne deydi? Uşinti aytıp imam Peygamberimiz kişi uşinti aytıp durup namaz okuyan turganda namazın bütküçön Peygamberimiz büttür deydi. Oşonda muna söz biri tura geldi. Demek vel imam yahtub ay arada an yahtub. Emin hutba kılgan atkanda gelip kalgan namaz okudun mu okumadın? İmam güttür. Ağa Daraqutni'dagi imam Daraqutni Peygamberimizin hadisini rivayet kılganda ne deydi? Janağı kişi namazını okup tutuşan Peygamberimiz turup durdu dedi. Demek
имам минбарга чыкканда намаз окуганы болбойт. Демек митип кетип алса келип отура кал. Намаз окудуңбу? Жок. Анда окуп ал. Деп пайгамбар себеби имам бул жерде мындай ишти алып бара турган адам да, ошол токтоп турса токтоп. Пайгамбардын өз иши да. Демек тиги адам келип калды. Жуманын кебеке биздин ханафи алымдар айтат, ошол жуманын сүннөтүн окудуңбу деп сураган дейт. Азыр бизде тиги таксырлар менен талашыбыз бар. Жуманын астынан сүннөт жок дейт. Ушул хадисти да далил келтиришет. Бизге Куфага келген сахабалардын барлыгы жуманын астында 4 рекат сүннөт муаккада бар деген. Ошондон улам ханафи мазхаб жуманын астында 4 рекат сүннөт бар деп негени эрежеге киргизген. Ушул хадисте дагы ошол жуманын астында хал саллайта деп атпайбы, намаз окудуңбу дегени, ай жуманын астындагы сүннат муаккаданы окудуңбу деди. Жок десе хутбасын пайгамбар токтоттурду дейт. О сүннөтүн окуп алсын деп. Ага Дариқутнийдин сунанында хадис. Мен ал жетишпей калды, ошону баардын алып жазып алып келгенчи. Бирөө Дариқутнийдин сунанына барып караса ушу хадис табат. Таппаса бир кулагым кесип берем. Бар да, бар. Просто бул жакка алып келгенге жетишпей калды. Демек, Мулла Али-Карим не? Ай юриду ай юқариба ай яхтуба. Эми каалап мына хутба кылайын деп атканда. Демек, биздин ханафи мазхабка эч кандай каршы келген жок. Бир киши келди. Имам, сен деле ошентсең болот. Имамсың, жуманын сүннөтүн окуп бир шашып кирип калды. Окудуңбу? Жуманын сүннөтүн жок десе, туруп турсаң, аны окуп алса болот. Себеби имам хутбага чыккандан кийин намаз жок деген сөз. Кале имам Бадриддин Айни култи уджибу анху би ажубатин. Энен мен бул жерге имам Бадриддин Айнидин дагы мунау хадиске болгон жооптор бар экен. Ошол жооптордун кээ бирлерин тандап алып келдим. Ол 5-6 жооп берген экен, мен бир 4-өөнү, 3-өөнү эле алып келдим. Сөз узарып кетпесин деп. Биринчиси. Эмне сөйттөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы эгерде биз жанагы Дариқутнийдин риваятын алып жумага чыккан намаз окуп бүтүшкөн күтүп турду десек анда проблема жок. Бирок чыкты деген абалда да, же болбосо имам хутба кылып атканда сен намаз окуду десе дагы ушинтип жооп беребиз. Биринчи жообу аннал хадис сулейк, жанагы кеч калган адамдын хадиси, хада махмулун ala ma qila inna nahy anil kalami fil khutbah wa kana kalam mubahan fi salati wal khutbah aydan. Бул дейт о исламдын башында дейт жанагы намазда сүйлөгөнгө, хутбада сүйлөгөнгө уруксат бар мезгил болчу дейт. Дайыма хутбада намазды сөздү тыйып келип атабыз. Демек ушул жерде намазда хутбада сүйлөө убакыты болчу. Исламдын башында намазда да сүйлөөгө, хутбадын мезгилинде сүйлөгөндө уруксат болчу. Бирок намаз окуп атканда айтып бердим, намаз окуп ассаламу алейкум, кандай жакшы, иштер кандай жакшы деп намаз окуп беришкен. Исламдын башында. Бул Сулейктин намазы, ошо окуясы, ошол намаз намазда сүйлөөгө жана хутбанын мезгилинде сүйлөөгө уруксат берилген мезгилде болушу мүмкүн дейт. Ихтимал. Андан башкача болуп калышы да мүмкүн. Бул бир ихтималаттан. Экинчи жооп. Аннаху кана qabla amr bil istima' wal insat al ma'murin дейт. Бул жанагы аят түшө элек мезгилде дейт. Wa idha quriya alayhimul Qur'anu fa ansitu wala сиге Кур'ан окулган болсо fastami'u lahu wa ansitu. Силерде аны эгер жарыя окуп аткан болсо намазга да түшкөндө ушул мезгилдеги дейт. Ушул буйрук түшкөнгө чейин дейт. Кур'ан окулганда уккула деген милдет түшө элек мезгилинде дейт. Ошол мезгилден анан кийин дегени намаз окуу деп уруксат берген дейт. Ар бирине далил бар. Болгону имам Бадриддин Айнидин сөзүн гана бул жерге айып келип коюп атабыз. Üçüncü yahtemil annahu kana amruhu bizalika ba'da qat'il khutbati iradatu ta'limin nasi kayfa yaf'aluna idha dakhalu al-masjid thumma ista'nafa al-khutbatahu ba'da zalik. Себеби пайгамбарыбыз ислам бизге алып келген пайгамбар ар бир жерде намаздарды, адамдардын намаздарын, амалдарын оңдоп турган. Туура эмес кылып атабы? Себеби бизде ушундай эреже бар. Bir neseni Peygamberimiz muşerri'de bizge şeriatı үйрөтүп аткан. Моментинде оңдош керек, анын милдети. Жумадан бүткөндөн кийин оңдойт, сразу оңдойт. Геде бүткөндөн кийин оңдойт. Ушул дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да хутбасын токтотуп туруп, диге таалим берип, сен намаз окудуңбу, окубадыңбы? Жуманын астында сүннөт окудуңбу, окубадыңбы деп
Бүтүп бүткөндөн кийин анан кийин адамдар таалим берип туруп, анан кайра хутбасын улаган дейт. Ошондой дагы болот. Бизде да жума хутба кылып, сүйлөп атканыңда токтойсуң да, алдыңкы сап жылып койгула берак, адамдар батпай калды деп коюп хутбаны уланта бересиң. Демек таалимге хутбада уруксат берилет. Сен хутбаңды токтотуп, адамдарга таалим берип аткан мезгилде мубах болот дейт. Эми бул хадисте ошодо кечигип келгенде хутбасын токтотуп туруп, анан кийин ага үйрөтүп, анан кийин хутбасын уланткан. Анан бул хадис боюнча башка дагы сөздөр бар. Эми биздин сабагыбыз кыска болгондон бар, уланып кетип, узарып кетпесин деп мен алып келген жокмун. Кээбиктер айткан тиги жана сүлей кембагал көйнөктө жыртылган болгон болсо адамдарга кичине садака берсин деп, адамдарга көргөзүп күтүп турган дейт. Мындай адамдар көрсүн, тур намаз оку деп. Көргөндөн кийин бай сахабалар көрүп, ушуга бир нерсе берип коелу дейт деп, башка бир хадистердин чечмелеринде дагы келет. Аны алып келген жокмун. فإذا قلت جاء في الحديث أن الدعاء يستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة. Эгер айтсаңчы дейт, жанагы икама болуп атканда, эки азан менен коматтын ортосунда дуа кылган, дуа кабыл болот дейт го. Жума күнү ушу берекелүү мезгилде биз сүйлөбөсөк, дуа кылбаса кандай болуп калды десе, имам Бадриддин Айни дейт, "Кейфа яскуту инда Аби Ханифа." Ханафи мазхабтын пикиринде ушу дуа кабыл болуп турган жума күнү сүйлөбөй калабыз десе, култу дейт Бадриддин Айни айтат, "Яду би калбихи ла би лисанихи." Жүрөгү менен ниет кылып дуа кылат. Аллахым бер дейсиң. Тилиң менен айтпайсың дейт. Сумма иза иштагала ал-имам бил хутбати янбаги лил мустами'i ан яжтаниба ма юштанабу фис-сала. Себеби дейт, имам хутбага чыккандан кийин адам намазда эмнеден тыйылган болсо, ошодо сен бардан тыйыш керек дейт. Хутба намаздайды дейт. Эми акыркы хадис жанагы Амр ибн Сулейм радияллаху анхудан риваят кылган, "Сами'a анна Аба Катада ибн Раби' ал-Ансар радияллаху анху кала." Катада эмне дейт? "Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, "Иза дахала ахадукум ал-масжид." Силердин бирөөңөр мешитке кирген болсо, "Фала яджлис хатта юсалли рак'атайни." Эки рекет намаз окумайынча отурбагыла деген хадис. Мына ушул дагы алардын бир далили, бирок ага биз түшүндүрмө бердик. Себеби бул тахиятул масжид. Мешит менен эмне кылышу? Саламдашу. Тахиятул масжидке башка намаздарды окуса кирип кете берет. Хутбадын мезгилинде сүйлөө, намаз окуу арам болуп атканда мустахаб болгон тахиятул масжид окулмайт. Ар бир далилди өзүнүн ордуна коебуз. Ал качан бул макрух убакытта болбогон, мешитке кирип калдың, күн чыгып аткан мезгилде тахиятул масжид окубайсың. Күн батып атканда мешитке кирип калдың, тахиятул масжид окубайсың. Күн чыгып атканда айттыкпы? Батып аткан 3 мезгилде тахиятул масжид окубайсың. Кирсең, адам имам парз окуп аткан болсо тахиятул масжид окубайсың. Ошолордун дагы бирөөсү имам хутбага чыкканда да тахиятул масжид окубайсың. Бирок ушуну кармап алып эле бул жерде жалпы айтып койгон, мешитке кирсеңер 2 рекат намаз окуласа хутбанын мезгилинде окуп калыш дурус эмес. Ал эми жанагы Сулейк ал-Гатафанидин хадисин өзүнүн ордунда түшүндүрүп бердик. Демек, маселени тереңирээк түшүнүшүбүз керек. Ханафи мазхабта хутба кылып аткан мезгилде жаныңда отурган адамга жөн отур деп аны жамандыктан кайтарып жакшылыкка да чакырбайсың. Өзүң да сүйлөбөйсүң, намаз да окубайсың. Себеби имам минбарга чыгып хутба кылып баштагандан кийин сөз менен намаз окуу тыюу салынат. Ханафи мазхаб ошол Куфага келген сахабалардын амалдарын карап туруп анан эреже жазган. Эгерде жөн эле жазып койгон болсо, ал мезгилде адамдар бар да Абу Ханифаны берген. Сен эмне айтып атасың? Мына пайгамбарыбыз мындай дегендер чыкпак. Ошонун баардык хадистерин топтоп муштайын мутлак анан ушул эрежени киргизген. Аны имам Маргинанидин, имам Бадриддин Айни, имам Маргинани сөзү эмне деди? Имам Маргинани Хидаяда ошо пайгамбар Абу Ханифанын эрежесин айтты. Ва иза хараджал имаму йомул жума, имам жума күнү имам минбарга чыкса, таракан насу, адамдар эмнени таштайт? Намаз менен сөздү хутбадан бошогонго чейин эт. Ошого жума күнү келгенде берекелүү убакытта намаз окуйм деп күнөөгө батып калбаш керек.
Tahiyatul masjidin hükmü mustahab. Okuğa koysan da senden soralbaysın. Mustahab. Al endi hutbany oku, imamga başıyı, jana imam hutba kılıp atkanda süйлöbөстөн, namaz okubастан turu, bul bizden buyruk kılıngan jana atkarusu haramga jakın bolgon amal. Эми mustahabda atkaram dep haram iş kılıp albaş керек. Ушуга байланыштуу da bir meseleler, dua da kılınbaydı imam hutba kılıp atkanda. Süylөгөнү da durus emes. Biröөгө жооп бергенге durus emes. Eger çüçkürüp kalsan alhamdulillah da içingen aytasın. Telefon çuku durus emes. Biröөгөн çalsa жооп берүү durus emes. Demek namazda kanday tursan hutbada şonday turasın. Erece. Namazda kanday tursan namazda kanday turgansan hutba kılıp atkanda dagы mına şonday turuşubuz gerek. Ve sallallahu taala hayra halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Soruңlar bolsa жооп беребиz. 22 minut vaqt bar ekan. Bismillah.